tin ai guptar ma chuan Josepha hello lalthar alom ta a ti chuan ami te hena ngai te u Israel thla te hi kan ain an tamin an chak tak zok hile ho u an mani hi ti na thiamin tiang u chuti lo chuan an lo pung ze langa nakina indo na te alom hian kan mel ma te lama an pakai ve lawanga min beanga herama tang hian an tlan chuak hlau da ange ati a chuti chuan an phurita tire thei turin an chunga na thok veng tu te an ruat ta a ti chuan farotan bungroda khom na tur pithom le ramazes khuate an siama nima sela an ma ni chu an ti re thei na sat po le an pung na sa deu dewa an dar zau ta deu dewa tin Israel thla te awang chuan ai gupta ho chu an lungai ta a Exodus bung khat chang riat atanga chang som pahnia lalpa mi te ai gupta mi ten an ti du da na sat po le an lo pun na sat thu kan mu a tirko te thil ti bung kwa chang som thum pakhata chuan chuti chuan ko ran ho te chu Judai ram vela te Galilee ram vela te Samari ram vela te chuan an het deuh dewa muang takin anom ta a tin lalpa tri dekin tharau thiang hlim thlamuanin an lo pung ta tel tela ti kan hmule boka tharau thiang hlim lo thlen atanga intranin ko ran ding ma sa te a ti du da na in a zui ngal zata nima sela heng mun har sa le ring tu te ta na hun har sa hian lalpa hi hle le thei haulova kini mi hring po in kan fa te zinga har san na tok le hum sual da ya piang te kan mangai zualang hian lalpa chuan ami te tur na hi ngoi rengin a en thei mi lo ti tirko te bung sari chang som nga paruka kan mu a Stephen alunga an den hlum don lai khan heti hian a thil mu asoya ngai te u vanin hong ka mu a pathian dinglama mi hring fapa ding po ka mu ti in marka bung som paruk chang som pakwale hebrai bung som chang som pania chuan pathian dinglama ahan thuta a ti je kan mu a ahun thimber lai po ama than tlat tu Stephen atur lai khan isu kha athu mai thei holo North India Christian te chep taka anom na muna Krista khoina awangin FOC te kaltlangin aizola changle Delhi lama kan unaw chen khatlo sa tenen Celebration of Life in Jesus program mangin kan kalve thei lau maya pathian chunga le FOC te chunga celebration team ten lom thu kan soye kan jindan le hun kan man na mun ma te FOC ten in lo mu ve atan thla kan la a thranem tak lama ila hunare lo nan atlang pui kan hantar lang ange December ninga sangni somni pani thotran ni jing daruka Delhi chu sanin Jabrera panin kan chuaka Pastor Chandan Singh le ako ranten ne takin min lo dong songa celebration team ten hun mangin zai thusil le tongtrain hun kan manga pathian na tho kan hmuwa ramhuai te no chua umin damlo te an lo dama kumsom pani lai mai bengong po lalpati damjinga hian atelve ani anti conversion law khong taka an ken ko na hmuna baptisma changlai kan hmu theya ring tu te hoi zia kan hmu in celebration team te po kan lom le ani जो लोग बपतिस्मा लेके खड़े हो जाए आप यहाँ जाओ आपके बहन यहाँ एक भाई से
cho kan eizo in Rishikesh lampanin kan kal le ngala chunut lai lama Reverend Balwan Singh te in khom na hun kan mang le a he ko ran hi anin khom na in ti chiat sak an ni atang khan ko ran pakhat thin kha ko ran pasaria an lo pung ta ani lalpa chi takin lo se put the potential to you and I. और जो परमेश्वर ने सृष्टि बनाई पर जो आज हमने हाथ से बनाया है वो प्रभु ने हमें दिया है ताकि आज हम देख सकते हैं मनुष्य क्या क्या बना So that we can recreate because we are made in His own image. हम इसलिए बना सकते हैं सेलिब्रेशन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से Rishikesh hian zan khat kan riaka atuk zinga Haridwar hmuna Good News School zan ni riak turin kan kal le a henglai biala rongbol tu tangkai le Good News School nei tu Reverend Dinesh Kumar den milomi khola an school hian infiamna fakzai le testimony soin hun kan manga school mai ba ka hian gagal heri muna ko rante kan tlo le a pathian na tho na satak mai kan va mule a heng kan kalna muna pastor lowum te hi aram mi le sa nge an ni hian na satakin pathian ram zau na konga puin dodal na kara rongbol na konga an tangkai bikle ani ti chiang takin kan mu ani delia kan hole nuwa chanchin kan thriat le danin Rishikesh le Haridwar hmuna te hian local intelligence unit ten kan thom lo hria in min lo chui zui ani ti pastor te hnen atangin kan hrele a anni hi RSS ten an thlop lata hedan bo chiat awanga hremna thei chu kum som lungin tan le cheng nuai ni thleng choi theina ani a ahun taka lalpan min la chuak thina lalpa chu fakin numro se Haridwar hmuna hian celebration team te minlo zom turin Chandigarh lamatangin unaute anlo thleng vele a minti phui sui le ani I don't know who is he. So this is what Bible? Gideon? No. What Bible? This is BCI, Bible Society of India. You have English Bible Hindi or English? Hindi. These are all Hindi Bibles. Hindi and Urdu. So he what is he keeping it here for? Accidentally, without means on the wrong address, they did just They delivered here. dispatched from there, from Oh. the Society of India. New Few part, actually. Okay. And my mother was alone This was living the here. house. Went off. I have. She used to pray here alone. Alone in the house 3 hours a day and 3 times she was. Okay, like Yeah. Daniel. Like that. Yeah, she used to remember that. Sorry. Oh, prayer house. She prays here 3 hours a day. 3 hours a day. 3 hours in one go. 3 times a day. So she's praying for 9 hours. Yes. Kung apa dari lo kan Indo le kung ro te mai te man kale na tia ram khamo. So you bought the land, no? Yeah. So explain yeah. We bought it like just Abraham bought for his family. So at the time of my mother's death, we just bought it from my father-in-law, and we paid the price for it. And she is actually first one who was buried in this village. Before that, we used to cremate and only burn. And we hope that from our family, because this is breaking the tradition, and now in the future, we will follow this tradition. Whatever
Whatever you desire for your husband or wife, जो अपने पति और पत्नी के लिए आप इच्छा करते whatever you desire for your children or your houses, जब अपने बच्चे और अपने घरों के लिए इच्छा करते just leave it to the Lord. प्रभु के हाथों में सौंप दे December niriat tuka tuk chuan kan eizo in Saharanpur lam kan panle a Reverend Sanjay Singh le akauran tenen hun limom tak kan manga dam lo tele ram huai man te lalpa I su mingin an lo dama taksa le tharawa kan lok tlangin kan culture in ang lo le ma se kanin anna I su awangin in ngai takin kanin kalsana zan riak turin ambala kan panta ani December ni kuazing lama ambala Reverend Daniel Camarasa en kol kauran tenen hun lok thak tak kan mangle a heng huna kan kalna hian lalpan ti dam rong bolna ahman na sanjia kan muthina kan kalna mun sang sanga te hian mak tak moya pathian ti dam na an chamta ka wang tele ram huai te no chuwa an mawanga I suan nung zuita mi thanem tak an omani tuna hian in Nazareth Retreat Center kan pandon mek Halloween buat sana sa maya a celebration of life in Jesus lo tar ko mai ni ambala tang hian Chandigarh kan pan le a Reverend Randeep Matthewson kan riana turte minlo ngai to saka New Life City Church te hian ne takin minlo mi kola December ni so ma hian Chandigarh Khudaya Pastor Daniel Messiah enkol Nazareth Retreat Center hunhim tak le lo thak tak kan manga I threw them all away. तो मैंने क्या किया मैंने वो सारी चीजें जो नशीले पदार्थ में लेकर आया था मैंने वो सब फेंक दिए And you know, so I think most of you must have figured out I was a drug addict. और आप में से कई लोग आप ये जान चुके होंगे अब तक कि मैं नशे का आदी था And the withdrawal symptom is unbearable. और जब आप नशा छोड़ते हैं तो उसका एक जो टर्म इस्तेमाल होता है विड्रॉल कि जब आप उसको छोड़ते हैं जो उस छोड़ने के बाद जो आपके दर्द होता है ना You cannot sleep for 2 weeks. तो उस दर्द में आप 2 हफ्ते तक सो नहीं सकते But when I accepted Jesus and threw away my bad stuff, लेकिन जब मैंने परमेश्वर को अपनाया और उन सारे नशीले पदार्थों को फेंक दिया छोड़ दिया I didn't even have one night that I couldn't sleep. और ऐसा एक भी रात नहीं होगी जब मैं अच्छे से सोना पाया हूँ I was so shocked. और मैं बहुत ही अचंभित था The God who parted the sea, जिस परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग कर दिया the God who was with Daniel in the lions den, और जो परमेश्वर जो दानियल के साथ शेरों की मांद में था the God who rescued Meshach, Abednego, and who was that? Shadrach, और जिस परमेश्वर ने शद्रक मिशक अबेदनेगो को is still alive. kan namziele kan nun phung danglam ma se lalpa hian in ti zong po in na athoka kan culture thla khlok zong kher lo hian kan ni nang hian ama kan fakle kan choi moi alo phalte me mai ti kan mu ani December ni som pakhat pathian mi hian New Life City Church a nilengin ko ran ho tenen hun limom tak kan mang le a Confidence I am seated in
I was just reminded of the journey, when I started with Concern. और मुझे अपनी यात्रा याद आई जब मैंने कंसर्न के साथ शुरुआत करी थी. I wasn't, I was trained to be an actor. I wanted to have an acting career. That was what I dreamed and aspired for. But God took me to Kinnaur, went there for 7 days, stayed there for 7 years. And that moment, Uncle came and, we became a part of a huge network. और मुझे अपनी यात्रा याद आती है कि मैं एक ट्रेंड एक्टर था. 7 दिन के लिए किन्नौर गया था और 7 साल तक वहीं सेवा करी. और उसके बाद अंकल वहाँ आए. उससे बीच में अंकल वहाँ पर आए और अंकल से मेरी मुलाकात हुई और मेरा जीवन उस घड़ी से बदल गया. हालेलुया. हालेलुया. और एक परिवार, एक बहुत बड़ा कंसर्न परिवार है जिसका हिस्सा मैं बन गया. हालेलुया. एंड दिस जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सोलन to Kinnaur, from Kinnaur to back to Dakshai, from Dakshai to Una, from Una again, to Chandigarh, and from Chandigarh till the ends of the world. God is taking me. But this was a journey. और ये मेरी यात्रा थी. And you have a journey. और आपकी एक यात्रा है. Sometimes we think, why this is happening to me? Why? Everything that is happening in your life is important. और कई बार हम सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है वो जरूरी है. It is important. ये बहुत जरूरी है. Everything is building you up. हर चीज आपको बना रही है. Your praise points, your struggles, your challenges, everything is building you up. आपकी कठिनाइयां, आपके challenges, आपकी सारी परेशानियां आपको बना रही हैं. There's so many things that if I go back, I will not do again. और बहुत सारी चीजें अगर मैं वापस जाऊं तो मैं करना नहीं चाहूंगा. But that was a journey that God took me through. लेकिन ये वो यात्रा है जिससे परमेश्वर मुझे लेके गए. To make me a man that I am today. मुझे वो बनाने के लिए जो मैं आज हूँ. And I can definitely say this. और मैं ये सच में कह सकता हूँ. I am a better person than yesterday. और मैं बेहतर पुरुष हूँ कल से. And I will be a better man tomorrow. और मैं और बेहतर हो जाऊँगा कल अपने आने वाले. Because this is a journey. क्योंकि ये एक यात्रा है. This is a journey. ये एक यात्रा है. So I want to say to you again. Zan kan riale nu in December ni som pania Delhi lam pan na konga Karnal mun kan tlole a. Pastor Satpal Singh ate muna in natin house church tlo durin celebration team te mun nia in training kan suaka. Henga kan thilwa mut le hriat te hian FOC te rong bolna lalpan na satakin malaso maniti kan huwa kan lo le ani. क्योंकि शैतान ने ऐसे बंद कर रखे थे. बंद कर दिया. बंद हो रहे थे. कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या गा रहे हैं. वहां से भागने का मन कर रहा था, निकल ले यहाँ से बाहर. तो 2 बार चर्च में गई, ऐसे ही होता रहा. तीसरी बार जब चर्च में गई ना, तो मुझे का नहीं पता मैं कहाँ पढ़ी कहानी. See, the Bible says that Jesus says, "It is for your benefit that I go away." It is for your benefit that I go away, for your advantage. मैं आपके ही लाभ के लिए जा रहा हूँ. Because if I go away, I'm going to give you the Holy Spirit. प्रभु कहते हैं अगर मैं जाता हूँ तो मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा. Because the Holy Spirit lives in us. क्योंकि पवित्र आत्मा हम में निवास करता है. Jesus was telling his disciples that don't leave this city until you receive the promise. प्रभु जी कहते हैं कि जब तक वायदा पूरा ना हो तो शहर को ना छोड़ना. When you receive the Holy Spirit, you carry out the gospel. जब आपके पवित्र आत्मा आएगा तो आप सुसमाचार सुनाओगे. See, Holy Spirit is one thing that gives us courage. पवित्र आत्मा आता है तो हमारे पास हिम्मत आती है, सामर्थ्य आती है. Holy Spirit is giving us is the one that gives us wisdom. पवित्र आत्मा हमें बुद्धि देता है. Holy Spirit is the one that gives healings to his people. अपने लोगों को वो चंगाई भी देता है. Before the apostles had the Holy Spirit, they are very scared. Even Peter betrayed Jesus 3 times. पतरस ने 3 बार इनकार किया क्योंकि पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हुए थे. But after he received the Holy Spirit, he boldly proclaimed the good news, and on that day 3,000 come to the Lord. पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते ही पतरस ने जब प्रचार किया तो 3,000 लोगों ने विश्वास किया. Yes, so today we came to you to give you the Holy Spirit. We pray that you are filled with the Holy Spirit. हम चाहते हैं प्रभु के आत्मा से आप भरे जाएं आज.
December ni som pathuma kun sound office debriefing session kan mang le a ni som panga zana atop kharna hun mangin Mizoram House in khom bot sai ni in mission coordinator Dr. Umte Hne Trangin Delhi a Mizo Umchen khatele namdang ring tu ten report kan ngai thla a khamlo takin hun kan mang ho le a chip chiar taka han soi tur la nual ma se kan soi vek seng don lova he celebration tour program bot sai ani theina tura lalpa mi man te chunga lom thu kan soi non le a hlotlin na tap tak thlen tu lalpa chunga kan loma ama chau lo moi berse mabak ti tur tam tak ala oma lalpa man thei turin voina lokal zong te nasale zuarin lalpa ma kilu tharje lang u lalpa ro pui berro se amen. So like before that because of her illness she was unable to do work at home. All is like messy. But that day he dropped her into the church and he went by himself to play cricket. But when he came back to home she find her like her house is very clean. His house is very clean. मैंने पूछा मैं कहा ये घर का काम किसने किया? Then he said like who did this work? तो ये बोले कि भाई ये सारा मैंने किया। मैं कहा मैं तो मानते नहीं। So she said like I did, but he was not believing. You cannot do work like how? तो मेरे को एक बार विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने इसको पूछा सच बता किसने किया है? But he didn't believe and he's asking desperately, tell me truth. Who did this cleaning work? Who did this house work? तो मैंने वो ये इसको पूछा मैं कहा ऐसा क्या हुआ वहाँ पे क्या करा उन्होंने? He said like what you received from church? After church I'm seeing you changes. तो ये बोले कि सारा कुछ मैंने किया और वहाँ पे कुछ नहीं हुआ ना कोई ऐसा कुछ नहीं किया भाई कुछ वैसा किया सिर्फ उन्होंने प्रार्थना किया. But she said I'm feeling well and only church did for me. They pray for me. तो जैसे जैसे सर हम ये प्रार्थना करती गई बाइबल पढ़ती गई वैसे वैसे इसकी बीमारी दुष्ट आत्मा जाती गई. So now they continue to church and she started to read the Bible, meditate on, and while she's doing and she's like curing day by day. She started to curing day by day. तो मैंने भी जाना शुरू किया जी वहाँ पे. तो मेरा ये छोटे वाला लड़का है ना रात को सो रहे थे जी हम तो इसको ना एकदम से अचानक दुष्ट आत्मा को कुछ हुआ सर एकदम से चिल्लाया जी. So like then he also started to believing in Jesus Christ because seeing his wife changes, transformation in his life. And one night suddenly his younger son he got scared and he screamed. तो उसके बाद जी जैसे हमारे वहाँ ना स्टेयर थी ऐसे लगा कि स्टेयर पे ना कोई गया है भाग के. And in the night somebody went through their stair. तो हमने जी परमेश्वर से प्रार्थना की जिसने प्रार्थना की शुरू तो मैं भी बैठ गया हमने वचन पढ़ा जी. तो वो दिन है जी और आज का दिन है परमेश्वर की ऐसी मेहरबानी हुई जी उसका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो उसने हमारे को ठीक किया. पर हम इस बीमारी का धन्यवाद करते हैं जो इसके थ्रू आई और हमें परमेश्वर से मिला है. आमीन. So like on that day they prayed and they cast out the demon in the name of Jesus and till that day, from that day till now nothing is there and his wife is totally cured. God is good.